بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لبيتي أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرتمان بس الله تبارك وتعالى حمدا شكر كرا حالوغا بركات رمضان ما سالون منا بدلوا ما ويدين تيلوبيتي أمها أخونا أختنا بركاتري ماهوجي هي ويدما تهني عريسكورا ألقون كدوا كي الله تعالى ألقون منا ببركاتري ماهوجا جينا كنا هي عمل كورموجي هي نصيب إكلام ألقون من يمنا من بركوركم إمها لبيتي أخونا أختون الله تبارك وتعالى ميستكونجي تدوماغاغن باوا لبي إسلام دينوغا لبافا وني ورا فريهما ريوتي أخلاقي صفتك إنسانون ديريولما بينم وأمها كان كندالوا فوا إروغا إيك تريغا ريوتي آدا كادتا ريوتي غوتا ريوتي أدبتا ريوتي سلوكتا إسلام دينوغا دسكت دبوا إكان كما ورب بودا بار والوا فاوي خدمان نبي صلى الله عليه وسلم يكي ميريبتي أخلاق زينة تربيين غداغن فاوا بيفوله وإنك لعلى خلق عظيم نعم الله وحي قرباني كليك فان واكن كشوري ماتيوري بكمبا خلق فلك ماتيجه من نبي صلى الله عليه وسلم حديث قرباني إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق تمن كليك فان فونو بكمباني ريبتي أخلاق فوريا مكورمتك بيفولن إسلام دينوغا ريبيتي كانكما وربودا بار والوا එකංකම ඉබ්බර දෙබ්බා ෆවා ඉරුගා ඒකේ තෙරෙන් එක්කම කී සලාම් ගලාම් කොංගුළු අස්සලාම් අයි අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා ඉස්ම ෆුල් තවගේ තෙරෙන් ඉස්ම ෆුලේ ඒකේ මානිය කී සලාම රක්කා තෙරිකන් මින්බර් කොද්දෙබ්බා ෆරා අල්ගොන් මෙන් එකක අනෙකක බද්දලුවා හිදුගා سلام كرمكي بربودا دينوغا بار والوا فوا كمي سلامكي اي الله تبارك وتعالى حضرتم اكلانغ التكنا فور قدبا فوايج الله حضرتم سلام بعد ملائكه سلام برد كربا الغون من مسلمون ابك وانبك سلام گوا اي جواب دي ابا ادم එද්වහේගේ ජිබ්‍රීල් අමීන් මන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරික වඩාගෙන් අල්ලාහුගේ හසරතුන් සලාමාගේ කාකුගේ ගාතා මන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරික වඩාගෙන් එකලෙක් ෆානුගේ අබිකමලුන් උම්මුල් මුමිනීන ඛදීජා රදියල්ලාහු තාලා අන්හාය අල්ලාහුගේ හසරතුන් සලාම් ගෙනස් දෙබ්බනි අල්ලාහු ජල්ල ජලාලුහු එකමනාය සලාම් එබ විදාළුවේ আদি තිමන්නගේ ෆරාතුම් වෙස එකමනාය සලාම් විදාළු වාෂේ එකමනට ටකා තයාර කරවිගෙන් වා ස්වර්ගයේගේ උෆාවෙරි خبر වෙස් දෙන්වා සලාමකි වරම් මයි වරන් හේෝ කබ එකක අනෙකක රක්කාතරි කමන් එදී දුආ කරු අල්ලාහ් තබාරක ව තාලාගේ දීනුගා එම් මුස්ලිමක වනේ මුස්ලිමකන් අදා කරන්ජේ හක්කු තවගේ තෙරේගා සලාම් එබවේ හිමනුබ්බා මන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කරබනි හක්කුල් මුස්ලිම අලල් මුස්ලිමි සිත්තුන් එන් හදීස් වලග්ගා බයන් කරබනි එම් මුස්ලිමක වනේ මුස්ලිමකන් අදා කරන්ජේ හක් ගෙබ්වේ ඒකේ තෙරේගේ එක්කම කී ඉසා ලකීතහු ෆසල්ලිම් අලයි තිබාගා ආය බද්දල් වීම එන සලාම් ගෝවාස් එහෙම් වීම ඒක මානියකි අල්ගොන් මෙන් ඒනය අස්සලාමු අලයිකුම් තිබාගේ වච්ච සලාමු උට රක්කාතරකම් උට ඒ දුවා අල්ගොන් මෙන් කොද්දින අල්ගොන් මෙන්න
salam kurumge tafatu ibarat tanwata eggodavore molugo ettange bori misalakan assalamu alaikum evessama salam go muga fude gotu evvoren ituru kura kama bani nama assalamu alaikum wa rahmatullah nuwata evvoren ves ituru kura banya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge majri hegga bekalaku adagen vidalwane assalamu alaikum hadis korabani diha guna enabe diha sawab anekaku asami dannawani assalamu alaikum wa rahmatullah salama rahmata dekantakan edu dua korban hadis korabani ishrun vihi daraja ehem bekalaku adagen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salama rahmata barakata tinkaman edigen dua korabani vidalwani salasun hadis korabani salasun tiriseyokam emvima salam gowa hedu maki ei waram mai waran heo waram mativeri kame islam deenu galwon men wajib tan abe ada koram ege itura dharmaya sawabu edumuge gotun algon men koruman goi emme rangalo ekkamaki salam ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekalunge tere bekalak edduege kelek bana mi sual korabani ayyul islam khair islam deenu ge emme heo kamaki ko bato hadis korabani tut'imu at'am mista konna kandinu nikamet fakirunna alala kandi hedum wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif danna mihunna nudanna mihunna salam go nota salam ko ehem wima islam deenu ga huri emme heyo kanda tawge terega salam govon rasulullah sallallahu alaihi wasallam evani himanuba dobe dahunna atuni algon menna faaha gavegen medani algon menge sahabi bekalu mikan kama meduga sual kurawwa iruga debba faguri jawab sahabi man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge me ilmi me dini me akhlaqi madrasai ta'lim hasil kurawwage ebe fulon ge hayatuga mikan tattang amali gotum kurawwa kamga ege tere algon menna faaha gavegen da bekalaki nang Allah rasul lebbi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurebbi komme kame kurebwoma bara shaugu veri wada gannawa bekalege gotuga faa kurunu bekal rasulullah sallallahu alaihi wasallam swarga wada gatuma fahuga ekalek pan bay daturu fulu takuga gaba hajatam madukore bitantanu gaves ekalek panuge daturuga ekahala beenu men netives rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekewalu ebbege bodukamun ekan etantanuga madukore bekalege gotuga faagawa bekale abdullah bin umar radhiyallahu ta'ala ekalek panu bazar nukume wadagi mistakun ginai fawa tantanuga mistakunna salam gowa kamugabe assalamu alaikum ginen salam gowa haddawa kamugabe ei ekkoda kabbes bazar tereng ecche ganna kannuwata ehem beenu me baki ogennen hame kani salam feturumuge beenumu salam gina kurumuge beenumuga ege dharmya sawabu moddewumuge beenumuga salam feturum hewkanta tawge terega warabbodu hewkamege gotuga miyas algon men suwaruge wannu mangoy magigge gotuga bes meduwari wa kame salam fatura hedum am kur an nabiyya sallallahu alaihi wasallam edwega huwa qurba hadis qurban wallazi nafsi biyadi allah ge akkuluga muriha farategge furana wani hadis qur'ani timannage furana timannage nafsu e farategge akkulugawa fara gandi hadis qur'an la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu
ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم حديث قرباني එෆරාතේ අත්කොළු ගති මං කලෙක් පානුගේ නෆ්සුවා ෆරා ගන්දි විදාලෝ මේ තියබෑ මීහුන් ඊමා බෙට්ටෝම දාන්තෙන් ස්වර්ගෙන් වන්න හුත් තියබෑ මීහුන් එබ්බෑක් වණෙබ්බෑක ලෝවි කොරම දාන්දෙන් තියබෑ මීහුන් ඊමා විකම ගන්නොයි එකම කොරුමොන් තියබෑ මීහුන්ගේ මෙදුගා ලෝවි ඉතුරුවගෙන් ලෝවි උෆෙදිගෙන්දා කමෙක්ගේ වාහක තිමන් කලෙක් පාන් තියබෑ මීහුන් මුණ දෙබ්බන් හෙයි එහෙන් හදීස් කරවාෆා hadis korabani afshus salama bainakum tiaba mihunge meduga salam faturash em salam feturu muga danna mihunna no danna mihun qiyamatuge alamatege gotuga hadis takun ingen ebo ove hame ekani danna mihunnan ekani salam kura zaman annanika ehem wima islam deenuga baru alubba fawani kurin iswediya hadisum westibe fulunna dehavegen ediyai salam kurumuga waki danna mihen nudanna mihe tafaat kurumenne muslim akhi kama bani nama ekan ege kama bani nama salam kurum muslimuga jamaataka baddal wejja salam kurum muslimaka baddal wejja salam kurum nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge aada kaade balala iruga muslimunna gairu muslimunna evve fonna tanigga muslimun ege terega himene tive salam vidalwa kamamme ema islam kamuge mi wafashaki islam kamuge mi gulumaki salam gowma salam ma jawab dinumuge mi gulum wekkame ehem wima wakin khassa gotegga salam kurumuga iswumaki wakin makkam hadis pole gaade allah ge hazrat gemme aula kam boduwegen wa mi hek ei salam kurumuga avas weganna miha isnaga miha ema alugan men tantana wadenukume hada iruga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sunnatun algon mennen egen mioti bayak uishin den wata majlis hadagen tibe tanaka gossiyawe salam kura etanun teduwegen damun we salam kura hanikka algon men geeteriyam bade hadairus ya ayyuhalladhina amanu iza dakhaltum buyutan tiaba mihum giyaka wannera buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahli tiaba mihun amilla genon ehen geege abbade hada iruga imam vi emmeha farat takan allah evani angawa tiaba mihun amilla genon geege abbanna iruga ebe e geege faratun isuna hoda salam goash aneka hadis takum mi engeni timfaru salam kur mafahuga jawab nudijja isuna nudibijja murala fada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ta ko engeni bayaka salam gowafa adu niwi gemves timfar takurar kur adu niwijja itora salam go vidanaka ema salam feturu muga gotige dora badehada iruga salam kurum algon menna waram muhimmo kameki gotuga ebo hama ekani ehem miyuge geetaka kannu amilla giyam badehada irus algon men amilla nafsan namoy salam go ange beji فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم الله تعالى وحي قرباني تياباميهم جيتك ونّا إيروغا تياباميك نفسوتك السلام قرآن جيك أهلوورين السلام قرآن ركّا تركم الدعاء قرآن همه قطن أميد نفسم بس ایک بوری فہدا ایک بوری موڑوکا سلام أهلوورين جيب ونّا إيروغا جيك أهلوورين السلام قرموغا هوري بوری منفع ege bori baraka ege bori rakkaterika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas gefana hadis korban ya bunayya lobiwa darifulai ege akkon ekale fana tuppulo iruga gengulu vi e darifulai iza dakhalta ala ahlika fasallim tibage ahlunge gaata wanna iruga salam gowalash koba ege beenumaki koba ege faadaki konkamen egen hasilu wani yakum barakatan alayka wa ala ahli baiti tiba yasha tibage ahlu baitunna tibage gege mihunna ei barakate ei dokame ei dharmya sawabu
libigen waakame envima ekan algon men samalukan evedenje ema salam kurumuga salam feturumuga danna mihe nudanna mihe balani kamen me udakujje bodu mihe balani kamenne irettesse rashu mihe balani kamenne islametta algon men emi haka baddalwa hinduga salam kuranje ayena libe hakke besme ene algon men ada kuranje hakken e salam kurmaki aman kamuge rakkaterikamuge dua ene liben ebet ema algon menge terega bay fahara fenna manzaraki salam kuruma mikala kankamuga nuata iswe emiha marhaba kiyuma mikan kamuga bay fahara algon menge tere bay mihunna belei fonnani dom mihun kafarum bay fahara emis mihun ma iskor vetanga e mihak venijja ma avaswatan eba fene salam gala kurmu ekamako muslime venijjaya e vedana faharega me ena eha gaya nuwa gaumegge mihakam bes vedan nuwata komme sawbaka hedikam vedane hamuge goton kalumi hekam bes faharega vedane algon men balam mi jeheni emin ganata kan algon men balam mi jeheni emi heko e qabul kura aqidai emi hage hituge terega onna iman terikama ema imanuge ahulu weriye vejjeyya mu'mine vejjeyya algon men kudeka balagen nuwan iskolaka balagen nuwan gawmaka balagen nuwan algon men salam iskuranje he kafarunna salam iswe salam kurmen ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fawani la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam yahudi nasha nasara anna ei fotuga holu eri ei gairu muslimun e muslimun nenno emi hunna iswe salam nogowash ehemvima adikinetto waani ehen deen ta misalaka mitkiyani hadis tawga mihiri ahulu kitabinge wa budu deenuge mihun hindu deenuge mihun evves deene qabul nokora mihun ema adi amdun emi hunnan iswe salam nukurven ema salama ki Allah ga hasratu rakka terikaman edi dua kurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafirunna iswe salam kurun evani mana kuraka denga suwala ki emihun islamuge mujtamaoge bawle algon menna ekkonge bawle emmiha ko algon menna salam koffiya salam goala fiya denki nebba algon men hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hayat puluga ebe fulunge zamanuga sahabinna ekkom bes gairu muslimun golona ahlu kitabin golona hama ekan ebe fulunna bes dima ehem megen nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ariga sahabin wadagen mi dannawani Allah ge nabiyyaye timanna men salama ge boy kafir ahlu kitab kinen e hadam kinen e timanna men jawab den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab debbam bi goin oti bayan ko debba fa wa alaikum tiaba mihum bunase tiaba mihge macchas baneki salam iswe kafaraku muslimakak salam koffiya wata salam goafiya ege badaluga salam ge jawab deshe wa alaikum tiaba mihge macchas hisab fuddala adi miga erwa zamanuga miwago takiti befuna giwada annawada alu kitabin nakim kommes warigge ilmu libigen tibenu babai ehma mulin jahil konne no emihun tibi emihun naki ilmu libi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge rasul kam ge hakku kan ngi kirt qur'an ge hakku kan ngi man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ke emme fahuge rasula kan engi mi huriha kamer rangalan engi tibe iman wati bebai ehma ma'lumatu hure ilmu libi ege macca kufur wa mundiya bai nemi hunnaki ehbi mai mi hunge hilatteri kama no bare unta kami kala babar kanka goy emi hum mi hada gotaki muslimunna dima wima nuwata rasulullah sallallahu alaihi wasallam abaddal wima emi hum salam kurumuge gotuga badu dua koran ema assalamu alaikum bay mi hon ehmes goni ehmegen sahabin suwale korabani etti manna me kihinen e jawab debba
bayen mihum mi kiyani assalamu alaykum teba men halakut embima riti gotuga mi salam korani kamat dakkamu nuwata timannamen kalemen nan heoyde bayge gotuga kam mitibeni ekama ko hituge terega mu'minunna meduga e ada anguru alifanuge sababun e hasade rulige sababun emihum beenum wani lafzu badalu koggen badudu akon ehem wi emihum mi baddaluwa hinduga assalamu alaykum egotan emihum bonani mikan sahabi inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebbes engi wada gannawa ehem wi me ege jawabu ga alaykum kalemen hare kamot emin waron fuddala irshadu debba fawani ehem wi ma salam kurumuga iswe salam kurumaki mu'minun ebbak wan ebbak avaswe gannan beka lobe tahunna tunne wakin khassa gotegga misalakan muslima ko anem muslima ka masale jehijjeya tobi kame argument ki insana eka ko aneka ka baik kahala kanka muga eba devaswe vetan ebade khilaf vede tan ebade wahkanu dakka durweve kala halatan ebade ekala halate meduveri vejjeyya ekamuga iswe salam kura miha hadis ga me annani e demihunge tereng emme heo miha ema demihun moonu kendigen da hiduga ege terega iswe e gulum da gaim kurang ule miha e gulum damahatta miha iswe salam kura miha emiha yakiye emme heo ragal miha e rambam mahaki mi mikahala kosane kankamu mihun salamabbe hittar ragalu kolla kendi fahuri gulunta ga alumbalum guluwala rahmat terikan alumbalum gaam kolla gattimage kamuge gulunta alum gaam kollan libe barar ragal furusat ehem wima ekahal gulume kendi fawanya ama isbe salam ko wahaka dakka e gulunta alumbalum yaada kuruma libe ragal furusate gotuga Ramadan mahuge duwastaka reta belumaki param muhimmukam salam kurumuga algon men mi dennevi salam gowa wahaka salam kura wahaka algon men ge terega bay fahara salam kurume bunima sikundiyan annani musafaha kurum ata ajjod kurum salam kuruma ata ajjod kurumaki mulin tafat kar ehem wima e dekanta waki salam kuruma ekuga muslimun ekak wanikak kaveni hewa waruge mihu mi kaveni ane hewnuwa waruge mahramunna nuwata mi sharui gotum huddawa mihunna ata ajjod ko salam kurum ebbes kahala manakame yakune boda rangali wese rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulega mi annani ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahan illa ghufira lahuma mi qabla an yaftariqa aw kama qala sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani de muslimaku baddaluwe demihon musafaha kofiya em salam kurma ekkon ata ajjod ko musafaha kofiya edemihon wakive diumuge kuriya allah tabaraka wa taala edemihon faafus samad ema baddaluwa hinduga musafaha kurma kierangalu kam ekamako sharui gotum musafaha kurum hudda num farata ka no ile angenonna musafaha kurmaki hudda kamenno man nabiyya sallallahu alaihi wasallam udu hadis qur'ani inni la usafihun nisa timan kalekfan ile angenonna ata ajjodu nukurabba ammu gotegga ata ajjodu kurumuge kamin onna kamin e bayat hifumuge halata ema firhen onna bayat ippe viruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammatiga abba wafa bayat ippe ekma ko anghem bekabalunna angabahum bayat ippe ata ajjodu nukurab ekalek fan duwa hakus ummul mu'minin aisha radhiyallahu ta'ala anha bidalon ma massatu yadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atan qattu duha hakus rasulullah sallallahu alaihi wasallam angeneke atuga bihi wadagen fay nuweye ei emerum hudda non ebbes ategga ekalek fan hippawa fay nuweye algon menna mikan egigen
da iruga ema musafaha kurumaki edeve rangalukam musafaha kuruman algonme baro musafaha kura iruga nuata salam kura iruga salam goa iruga algonme honnan jeheni moonu kunikok gennenno algonme honnan jeheni hinitum vela ei ituru hen darumya sawabu hinitum bomak tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa tibage ahage kurimatiga hinitum velumaki ve sadaqate la tahqiranna min al ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin talq ifdes coming heo kame kuda kame kama nudike tibage akhage kurimatiga hinitum velumaki ves ei heo kame ke sadaqate ehma algon men mi managa visna iruga hinitum vefa mihunna salam galan ko baddaluwe hedun ei parammoy mukak salam kurumuga lobete akunna tunne ebu hari adab taki algon menna nabiyya sallallahu alaihi wasallam daskot debba ege terega bayan kurabba fawani hadis kule ganna li yusallimu as-saghiru ala al-kabir wal maru ala al-qa'id wal qalilu ala al-kasir kuda kujja isve godumi ha salam gowa mirite adab doge terega daskot debba furikan li yusallimu as-saghiru ala al-kabir wal maru ala al-qa'id uraskofada miha isinde inna mihaya salam gowa wal qalilu ala al kasir adi madumihum gina mihun salam go kuda jamaategge tibe mihun isve bodu jamaategge mihunna salam go ame gota nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis koran ar-rakibu yusallimu ar-rakibu ala al-mashi sawari gada miha hinga fada miha ya salam ehma riti adab take algon menna daskot debba famiwani salam gomuga ehma iswamvi kakuka me salam gomuga balamvi konkahala gotakakkan nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon menna miwani daskot debba efulne ehma mikankan algon men mi daskura kuda kodi badati mihonna iswa salam kuru madumi hum gina mihonna salam kuru ba ko ishide tanegga dibba etanum higa fadakama banina mihonna salam kuru mi riveti adakatu tawge terega riveti adab tawge terega algon menge mujtamauga ashagannawan jehe riti kam zamana nga badala ikuga algon menge divehi islami mujtamauge terega oi para riti adakadata miharu fohe mumidan miharu miha kunudanna miha ka salam qalla fiya fahre gena suwab sufaddafane kibe mina mi salam gowan eme hisaba algon menge halatu ebede puri zamanuga birette radasha mihun da iruga e rashan aragen da iruga fennaha mihuna salam galanko emihunge halu bala mi kankama ki hingamundiya kanka ennames miharuge halata bala iruga kankole birette hi gotaka bay mihuna ihsas wa munda kabe ekakoneka salam ko salam go ala fiya pahare gemiha suwale sufadda faana nekka timannage atun eccengena beenubege oleni bae eha birette kamegge gota salam galan kurumuge kankan algamenge terega miharu eba oinhen ihsas wa hisab kankan ebede ehbima algon men ragalo kankan alum balun yaad kurmattaka salam galan kurun itura fetur mattaka dinuga mihira kankama de terega algon men itura visnan ebeje salam kurmaki waram muhimmu kami muslimun ebbe ko anibbe ka mikura salama ki mi swarge ga ahlu eringe ves salam tahiyyatuhum fiha salam etanuga swarge ga swarge wanta verim ves ebbe ko anibbe ka salam goan em salama ki mu'min takon ebbe ko anibbe ka baddalwa hinduga duniya mati ga ves emihunge tahiyya hama egota swarge ga ves emihunge tahiyya salam baddalwa hinduga salam galango ule ema algon men muslimu duniya mati ga algon men duwastan heda koramunda iruga mifada riti adakadata riti sulukuta riveti ulum algon menge terega ashaganna wajje kuda kudinna tuttu kudinna algon menge darinna mikankan daskot denje mihunna baddalu ema fortamanu salam galan kora bay fahara beru ganna birette mihun me muslimu mar bay fahara nge suwalu ni konkahala bayin he diwenna ki konkahala bayin he teni me salamen nukure baddalwar salamen nukure bay fahara suwalu sebo fadda befurne algon men ihsasen nuwe algon menge kibaga ashagen famiyo riti ada kadata madu biwa munda kan
එම්වි මල්ගොන් මෙන් ඉබේ ජෙහෙ එකන් අලුම් බලුම් අඹුරා යාද කුරන් අඹුරා ගෙන්න මුජ්තමෝගේ තෙරේග මි රීති සිෆතන් අශ ගන්නවා එම සලාම් කුරුමුගේ ආදයකි වරම් මෑකම අල්ගොන් මේ මිස්කිතන් අරාග සලාම් කුරන් එම මිහුන්නා බද්දල්වාර සලාම් කුරන් කන්තන දාරු සලාම් කුරන් එම සලාම් ෆෙතුරුමකි රක්කා තෙරිකමුගේ සිගුණද අමාංකම් වෙක්කමුගේ ඉෂාරාතේ එම සලාම් කුරා ඉරුග කාරීග වෙජ්ජ මිදෙන්නේ විහෙන් අතා අජ්ජෝඩ කොක්ගෙන් සලාම් කුරුම් හුද්දවා හාලෙත් තකුග ඉගොත ඉස්කන්දීගෙන් සලාම් කුරුම් එන්නම වෙස් අංහෙන් බේකබලුන්නා සලාම් කුරා ඉරුග රක්කා තෙරිවාන් ජෙහෙ ෆිතුන ෆසාද නෙක් හාලෙත් තකුග අංහෙනකෝ එකණින් දිමා වීම එකණියෙන් නෝන් අංහෙනුන සලාම් ගවානි ඒගේ බදලුග අංහෙනුගේ ජමාත්තක බද්දල්වාර සලාම් ගෝවෙන් aman aman kama fituna yen ning halet tahuga angem bekabalun nabbes hama iswe salam kuraben durung salam gowa kama baninama ada ekuga ishara bes kurabidan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ifariga angem bekabalun ge na salam vidalu vi fahariga ekalet fan mi dufolunna adi isharatu atun ishara kurabbagen salam kurab ebima salamuge mi kankam feturu muga algon men itura kuriyam boren boda samaluka dimiriti aada algon menge musamoge terega alum balum boda feture to komme befola ko masake kurmaki para benu teri waram muhimmu kame allah tabaraka wa taala algon menna mifada riti aada kaada tan engi e aada kaada taka ekgotan algon menge dirol muge hayai battang koro muge tawfiq allah min warko debash nisabun algon waha kolo nyada kur kollana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.